Ndabasuhuje nongeye kubaha ikaze mwese duhuriye hano. Wowe ugeze hano bwa mbere kanda subscribe, ukore share, like na comment, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Nanone ngarutse ku makuru avugwa muri Kongo. Ni muri Kongo Kinshasa cyangwa se RDC nk'uko dusanzwe tumenyereye ko ariho hari kuba ibintu byinshi muri iyi minsi, havugwa amakuru agiye atandukanye ay'intambara n'andi yose ashamikiye kwa kiriya gihugu. Mu gushyingura Delicate washyizwe mu mva imeze nk'imodoka, haje no gupfira abantu babiri muri uwo muhango wo kujya kumushyingura. Ubwo polisi yo muri Kongo yarashe rero abantu babiri barapfa mu muhango wo gushyingura umuhanzi Delicate Idengo washyizwe mu mva imeze nk'imodoka. Polisi rero niyo yishe abo bantu ubwo yari iri guhosha akavuyo no kwegezayo abantu. Delicate Idengo washyinguwe kuwa kabiri tariki 25 Werurwe 2025. Yashyinguwe i Beni muri Kivu ya ruguru, aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi rero buvuga ko umuhango wo gushyingura uwo muhanzi wagenze neza, ariko hakaza kuboneka agatsiko k'abantu kafunze umuhanda bigateza impagarara. Pepe Kavota yagize ati abaturage bari baje ari benshi mu gushyingura Idengo. Muri uko gushyamirana rero kwabayeho niho polisi yarashe ngo itatanya abantu. Aho rero niho abantu babiri bahise bapfa. Turihanganisha imiryango yabo kandi tunamagana ibyo bikorwa. Umurambo rero wa Delicate Idengo washyinguwe mu isanduku imeze nk'imodoka gusa, ukaba warabanje kwerekwa abantu ibihumbi muri stade iri mu mujyi wa Beni cyangwa se Ibeni. Delicate wari umuhanzi rero utavugwaho rumwe, yamamaye mu ndirimbo zirimo amagambo y'ubuhezanguni mu kunga leta ya Kinshasa n'indirimbo yasohoye ihamagara cyangwa se ihamagarira abantu gufata intwaro bakica abatutsi, yise dawa ya mututsi. Yapfuye rero arashwe kuwa 23 Gashyantare. Leta ya Kinshasa ivuga ko abaye incungu yacu. Leta ya Kinshasa ikaba ivuga ko yabaye incungu yacu cyangwa se umucunguzi wabo. Ivuga ko rero yanengaga ibikorwa bya M23. Leta ya Kinshasa ivuga ko abaye incungu yabo bitewe nuko yanengaga indwanyi cyangwa se abarwanyi ba M23 cyangwa se n'ibikorwa bakoraga muri rusange. Umutwe rero wa M23 uvuga ko Idengo yiciwe mu bikorwa bibi by'urubyiruko rwari rugifite intwaro mu mujyi wa Goma, uri mu kilometero cyangwa se mu birometero 200 mu majyaruguru ya Beni. Ibi byateje rero impagarara muri uwo mujyi munini mu ntara ya kabiri nini muri Kivu ya ruguru. Bituma rero amashuri amwe n'amwe asaba abanyeshuri gusubira mu rugo kubera gutinya ko hagira abaraswa nk'uko bitangazwa na BBC. Mu bushyamirane rero bwateje akajagari, Radio Okapi ivuga ko amasasu yafashe umugabo umwe agapfa n'umugore, abandi benshi bagakomereka bakaba barajyanywe kwa muganga. Umuyobozi rero muri Beni twagarutseho haruguru yasabye leta ko abapolisi barashe abo bantu bashakishwa bagafatwa bakabazwa ibyo bakoze. Ubwo umurambo wa Delicate wagezwaga rero mu mujyi wa Beni, abantu 3 barapfuye kubera impanuka zo mu muhanda zivuye mu myigaragambyo cyangwa se mu byigano bari baje kureba cyangwa se abari baje muri icyo gikorwa.
Delicate rero yafunzwe muri 2021 ahamijwe ibyaha birimo gutuka Perezida Felix Tshisekedi mu ndirimbo ze za nyuma. Arafungwa yongera gufungurwa muri 2024 kubera imyigaragambyo rero. Umunsi umwe mbere yuko yicwa yari yashyize hanze indirimbo yise Bunduki za Kwetu cyangwa se imbunda z'iwacu, aho yanengaga imitwe yitwaje intwaro ya M23 na Codeco na ADF. Umusore rero akaba n'umuhanzi Idengo cyangwa se Delicate Idengo yitabye Imana ku munsi w'ejo, akaba yarashyinguwe agashyingurwa mu sanduku imeze nk'imodoka, wagira ni imodoka kabisa ya Pajero niba ntibeshye. Dukomeze rero kumusabira uruko ridashira ku Mana, kandi namwe umuryango we mukomeze kwihangana. Ndabashimiye, yari Claude, kanda subscribe tujye tubana umunsi. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha, dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 Kaze muri Mambo.